svaka njegova revija i kolekcija potpuno fascinira. Baš sam nedavno bila da izaberem za neki događaj, znači kad me uveo u svoj budoar, trezor fenomenalnih komada, bukvalno sam jedva izabrala nešto od svega onog savršenog. Mislim da je pretalentovan i mislim da je možda samo na pogrešnom mjestu ovdje, onda je bilo gdje drugo, u Milanu, u Parizu, Njujorku, Bata bi bio svjetsko ime. Ovo inače u pitanju je najpoznatiji američki dizajner Christian Cowan, koji je inače jako popularan i najveće hollywoodske zvezde, pevačice, umetnice nose njegove komade, tako da meni je jako velika čast što večeras mogu da ponesem jedan od njegovih komada. Kolekcija nosi naziv Trezor i ona je delimično prikazana na Paris Fashion Weeku, jedan deo ženski, i na Srbija Fashion Weeku u Novom Sadu. Za beogradsku publiku je prošireno, kako bih rekao, i ovako je poprilično velika, pa mislim da ima otprilike 60 izlaza. Muško-ženska kolekcija se naziv kolekcije Trezor. Inspirisano se i sama reč govori trezor, izvučena iz mog nekog trezora ideja, ajde tako da kažemo. Ideje koje sam nagomilavao od svih ovih godina i koje su prosto u ovoj kolekciji segmentalno se pojavljivale onako vrlo prepoznatljivo u mom nekom fazonu.